KSA pen pater pi ponsi fuluni sarkura thengno long sit in immigration na chai kedeng bangso ko pe posi kedeng ponang kong malaki kedam tangani penang chi songba mangbo malam thi BJR vet sonserang nang ji pu alam the deng ponsi pinile thota fuluni sarkura thengno long sit in immigration na chai kedeng ponlo KSA tum prabjin pen tharle sai deng ponserang nang ji la pen vote bang chot matha thera karbi tangte karbi puching homsi tharle serang nang ji phan chuning ri padupon fuluni pen bari the to report Time News Diphu. Kasi song po tap kasi ini. Kolonial long, student demonstration long so kasi song pada pun aja senet, karbi student association, dan sejak pun lah pentas mereka pre asong lah pen jombu dan senet kasih kamu, Nigit pon kumpulan laso long alang ni ada senet karbi yang pacerap dun. Kacingin aing banggalah hello. Bang tak ini. BJR along le long jasenet dak crazy along le dak apana dangit itu lapenan part ame ladak suri cap lekai mohong kici gibi aron le pen gitu tundak gitu jasenet langdam lu pulutang te dak Bukli arat apanyong silang dambong lu pulutan ke dak bangke lagi marginalized politically economically ini itu tum kiju naso na hin dan gereng dia apa sai hin kan langdam posida ke dak kapap hidun no laben racare hin kan langdam posida ke bangke kapap hidun no jakong masih dak abet no nason sidak tek long do non labangso api long liar lo pensi pet han bang ang hoi ki un tum dak nan si akechi ge betum sidang tum ke ong lo la pen non business a hin be habe pare lang dam posita non bang la dak si ching thuru bodu la so PGR lo si asikar biang long angkang pi phan lang dam lu putang dak ke isi aken sara ki so son sidak ke is tong pok lo PGR lam ke piningan ingkan le ke klang bong kali la so phang ben la kaning ri dopil lo tapi siara long le long pen akisi ki be tum han thani nang ko pura so kaning gitu pilo non ki boma MSc Pawan Kumar tame dakten no kita me gur na kacho do bange piningan ingkan ko panto sita kaning ri ka jadi gitu la sila puan aningkan phi isi karbi tum ko pilma pujila ke si ko pai ki mi ma kalang nu dong puji masita hang acik lo bangla ke urban situ lo hurna ke chuko son lo ilitum karbilo charli asong along klembang foto maring so dakan si hurichu asin nge pong da ningji lo ilituma ka che song ilituma ningki pungke komatne aprandam de tik e komatne ring so se tik kunarni meglang nu nolang nu pen kupine lam ki lam phong klang klit tik ka bang hurchu chi itu malong le bang nang cerai pider lo jo bupen lai meg hini tek lor tai ningkang tek bang ave ning pung tek bang ave nasi hala so thang acik lu ka song hotan ni le the ning jela upia join ni si ka song ma hala bang ining alo ke pogan te la pen Guwahati High Court a phan amman ki pi polam da parlen parlo ke che ke be a phan ke rai dunji a phan pro tang de Guwahati High Court a phan da amman pi ji kita methang akar bi aphan ke rai kom je aphan ke Guwahati High Court aphan da man tipe kona lo pulutang da nili pangbar dam po sarthe phangcho ke hai ha phelang pi Don Bosco School Keromia dung long le chiring ko re si long le long Guwahati High Court bang apulo karbiang long autonomous council hello appellate authority lo aja kong ge nai lo alang li tum le long le kita pangsai nang pulo sita sarthe phangchu ningkan thongkep lekai lo piniar nian ta along le chelong le nang Guwahati High Court an order pidera pita a court arkan pet sita emit hang kesi phana bangke rai re sita ha bangke chege be phan ke rai kom je phana bangke Guwahati High Court aman a son se kenang pardon thari lasi Guwahati High Court phan non pini pathedam lo bangala ke lam tubai lo het ni lipuet lo stay order pu bangke rat det chidi nei lake don ing koira hinivet ke lam chobai ka dog be phanle stay order ki pikali lasi bini ke alang litum
Guwahati High Court alam pathe lok si pini bangke abinong et bangke eviction ke claim hai he ke claim tek the la helo ahok berlam là team Karbiang long pen ke pangkre ve jog la he kelang lo ke claim ang tung te abinong et bangke la so PGR lo ke do jaseme daksuri cap lekai amuluk akeche ke be tum hanalang tum vote bank son se chema thalo la dak le ka tharle lu pulotang te lang tumang hoi pan ku pini ka siksak doji polam chema thadam rong longri long par bir det na po bangke ma thadu se dan lo hala me thang hoi pan chema tharong ama si pilihan yang election bangke claim ai het lo si hala pu don suri hini ke aphelam lo la sar phe phang cho long long ke do e don doni vera phan si tharle un ni pulotang te hala dak don suri hini phan ko na tharle la solam pini radera bangke Karbiang lo terus pasti kita tang ra ni stami Dr. Tuliram nong hang la pherang ke theng nong lo ning je lo je Keroni long pijar la dopa ra tum la Guwahati High Court long stay order chebonder pusipu asi jong si la so stay order jong si extend bom protu comment ara ni ang si eviction lalo intum kachini ke labang so stay order ke anutin na theklong from doning koi ansi do chok 22 doning koi rahinia pharmacy ba stay order se ban chok tang del tu mathana dake don suri hini ke susi tang de hala tum don koi rahini phan tharle le data la puan na muluk dola handa don dola lasi labang ke tum kachini ji bang kachini nang je bang ke bate rat tum kachini nang ji bang ke lage itum phan bang ke lage nang pachu bai pa melo labang rat tum hare nang pachu bai pa melo je stay high court pen stay order one there aposi election no daglo posi pu tame tum ge lage doning koira hini banle panglong mom da dopik lang la dake lasi tum mange pilo kachini nang pola ge rat phanang pachu bai lo la so joine si ditum ta pinian nian ta che song bom wang bom lo lasi ni tumi puji pu bangge mo pen na pulo pilo itum isia dim le langdam putang de jong si kapre ka hawar long hedi itum Karbiang long men kapre ka hawar long tame PGR along le du la poson si itum long mi ke viction da stame thekno stame dak bangge itum pinian nian bangta du phelang pilong le punon la penda fuluni revenue circle andar long le puno itum eviction bang etek long le de nasin itum government phan ke ki puji bang ke nang le tum jong si Karbiang long a situation jong si pang samri ji pulo tang te mate itum long solu soda jong si ave de nang ji pulo tang te la bang ke prabjin ben bang si election asai ke deng nang ko athema Karbiang long ra tum bang ke non ke jonghong prong lo PGR along le phelang pilong punon ma da hawar ke hat long bulo puno uttor borbi long le puno comment tu si kathale asai deng puma busi chonghong prong lo lapen itu mai council tum chame birikan kai ya lam tame bulo lamang itu name cheton pame lo kai lo te meselo se tame itu ma ke mange pilo birikan kai chot kali itu ma ke mangke thale vek nang ji puba athema itu thek dam lo piniani itu Diphu le lang tame latum kheti choklem lepin tame bang rengbom lason dak taksi latum hale palo kheti pilo pachoklem le de tame hem jong si parking ro te latum nak pan tame rende rengbom mi latu lasi laso prang pen tame nang tum non pilo labang so process ke deng long bang ke nang tum fencing tame ingkai no la pen handa ke do be ha be par pen cheng lok thala dak tu pilo la hai tame tham lap nang bu la pen piniani an da itum pipo lo labang so a PGR along ke labang ke non het pen le lam kali mo pen tame puak khai tum me ning jelo la ke itum ke dam tang aprang pen tame che than lo YCC government an ju tame che than lo la dake kupine road MC kimji tho aeroplane MC wani tang la soni ningja dolo la congress government hunta kupine la son si kimji ke bonai ke selami phan tame dolo tame piniani an tame alang litum da claim thekte de lo la si non apor bangke BJP government do kok si alang litum ma si non bangke arjunan kokpo komama sarkar kachari ke alang litum ma si arjunan kokpo la si nitum ge pilo itum ga chuni ni ba mai tume demand ge civil la dake PGR along le lo mai prabjin ben election nang po la so long yong si non process ko pine nang lang pulo tang de hada ke do bom non illegal buge puelo ma didi hada beha department chenglo voters ID pen puno hala kopi ma itun government scheme ben ke do an tame hada ke non bangke pilo people lab nang pola pen ke do an tame than lap nang pola bangke pen itu mai theklong lo je dak eviction ke Karbiang long tum si ahem pulo tum Karbiang long le phelage lasi hala pilo tum HAD minister da pulo itu mai ben bangke dak ke pilo law and order hin si cherap dunang chauji busi tum assembly long tame ningjelo lasi
Karbiang Long Thomas Council dumjong si aning hang bulotang te labang ke malom so we ta chok pusi tumman ge puji asi tum bange pilo ladak bange ke pui bange Himonto Biswa Sharma no dak etum chief minister puno da etum pilo chief executive member CM puno da etum MP tum puno alang li tumjong si aning hang bulotang da ke prap jin ben bang si eviction asai ke deng pon unji lasi nili chuning rilo je etum labang so ka che song busame along busame tum che song damji lasi Karbiang Long rat dum do antame labang so ka che song lo ardi hui nang piduno lapen kache song arara tumhan kupine hiki aduli sikai si hiniwe tame nang chorat duno rat tumhan itu mange labang so kache song lo ardi nai pidun ba jakong horang tame johang pono si lamel Karbi Anglong District Congress Committee tumpen Chipater Piponsik online trading scam aputhak kachisong patupon Pini chitini pai kriser kebar ni di forong sopialong online trading scam aputhak Karbi Anglong District Congress atumpen rong pharpinok bia kumlin mati KSA adonri adungalong kachisong dengpon halapu Karbi Anglong District Congress Committee maipu bidasing rong pipen pherangke thengno kening jepona tengke online trading scam aputhak SBI AD lapen IT department atumpen tarlipon bek nangji lapen non kechari BJP sarkar atum kai kya de angthun बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को आलम थे के मासाता कचिंग बारदाम आवेदलो बांसो के चिसों के डेंग पनमाइलों कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी माइफु आबारिम यम बिदा सिंह रोंपी आबारिम यम अशोक तिरोन दोन माइफु कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी प्रदीप सिंह ना जगत सिंह टीलापेन कांग्रेस असंगलों टेमरा पेरा तुमपेन चितोंग दो आथे नोन हे जोंग कार्ली तांगरी नारों पीपी आर्टा फ्लिकेरा हिनी सोसे अफान सितामे काचु लांगरेमपेन अफान कार्मुंदेत लापेन केओंग दोंग असवारलो अतुम काचु लांगरेमपेन अफान के दाम नांगता दोपिकलो लासी लासो सरकार के डेट काचिराय कमथेक जिया सरकार के कालिलो पुता बिदा सिंह रोंग पिपेन फिरांके थेंगनो निंजेपन online trading scam. So online trading scam itu betul betul kan cuma dia pernah so pasal cupid dia jadi kilo. Kena atum account ke kemana ke 2000 rupiah, kemudian 4000 rupiah, kemudian ke 500 rupiah, kemudian ke kemudian ada pandukan cupid kalau tak itu kok dan aja. So kamu itu di mana malu pelo. So scam inquiry pamin aja. Nada itu तुम छोटा kali. Ketika tu matu kok hai. Ketika tu make lao tum la black money la so bang white money ku phansi do madon thai leda atu involve do kai mine la so pasi la so mu kur pamina ji CBI pe include ji impartially la pe ke EG pe include IT mane campus me ku ji to ma ke karjola lo pela hai ji inu de kaun lo na anima akuti ka se thao IT tum chine ma ne tum chine ma di सरकार तो चीने में चीने ही पुलो मत इन हाउस पे ना बोनी चेक नहीं पुलो ना पुलो तंगल ना किसी क्लम तो बोलेंगे पुलो चदार क्लेम करे ना पुलो नॉर्मल मेन क्लाम पुलो मत चला क्लाम चप्पल मत सिला सो हरमो बा चितु रात किसु तो कितो तंका सो मुन गुरु पामे सी चोक की तो बा हास पिनांगी तो हाला चो तंका रेला स्कुरिसी ओमामा सो तंका दिदु तुम को कितो तंका बके रात म पले नगी ला बसी तुम कदिमा बसी तुम ना सो किलो पुलो ते Itu damji ada non di siapa itu memang ni, mana nanti bokola pasti pergi. Situ di sisi itu pinampo. Lapen, amul ada itu kita lapolo. Jelas so klaim along bang itu dah ada Karbiang Long pada mana mana tukar time ini. Nak aman pakai lah. Kita langsung scam long tukar time ini. Lapolo yo. Kasi itu kita keman dulu. No hok amun no. Orang bang no hok amun no. La scam long ke dudun. Yang selang so scam long kita involvement dulu putar pe. Lapan pasti people ni, lapan eres ni. Lapen kepada aina pe lapan tu satu ni. Kasi itu kadima. Kami sir non BJP सरकार तुम काय के पोर्स में स्लोगन हांगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ऑफिस में नॉन के दाम तांग पोर्स में के चुलांग रेम पे ना अपन के एंस तमी दोलो लापे नॉन हेजोंग पतुमी समय इली तुमदा डिफुल ऑन तमी क्लांग लो कंदे ला सब थांग लिहिन पे बिलो पुई बात के असुकन में पी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला मत दे सेटा ओ समाज तुमान तो ने केराई कम जी पन तू पे आइन दोलो आ नो वे मत तंग निजी चल मत सरकार पे फाइन सिटी बने लापुल मत नि सरकार पे सिटी एन पुल तंग तो न ला बतन अलसुतना के चलाव रे बा समाज किदु के बात के किदु पान के ला पोसा तंग के किदु ला सिटी पुल मत ला पे जो काइला आलो सो तुम फाइन कोन के तिन हो बा के ला तुना के तंग के के थे कोन छ तुम के असो सो को तिना स्कीम दे ओल पे ला सो सा कोन के दे नन बीजेपी आ देगे थे बसी सोलो तुमान किमे में स्कीम बीजेपी आ देगे बसी नन के Karbiang Long pakai tangkap besi kafe dah bang lah lo.
Karbilo mandor na tangka be mato bani mo ko te na lor ke na bichiki atum ala kekle na so chu aron ke chok che por busni ko ji da sauran chok che tik kar je la ra tum pene safar bompo mane aduk bompo nasi BJP thekla pase sarkar se rang poda ose bi tumgar bolo afrangsi la ke chok che hormon na tum ko ki nang ko la ke chok che ma hati ki nang ko nanu tum da di mo Sergeant Hansa Kimi asu General Secretary Mandate pen Karbi Anglong kachiwa. Lason si pini dok muka ahi thielong KSA Samsona rotum pen pater pi ponsi kangthum karni ajai mek deng ponsi alom sokor kachingki kachithana pen kachipachini ajai mek deng pon la pen pherang ke tum karjolam thile arju konona fuluni pen bari theto birko Time News Diphu. Choi Hong Kong non pen dia lan kan tang choi dia kan dia ni kan ko di kono Frankly, ini tuntumi si Central Executive Committee amai do kono, All Student Union, University untuk headquarter office untuk do kono. Dapat hadak so executive meeting along untuk aman keto All Student Union President Srijut Utpal Sharma, dapat ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharjee, dapat ke Central Committee along Wangchirap dun reporting jurtum an lapen ke latum malong alam thi lapen anutin alam thi NPC non niliphan Assistant General Secretary dan non GSR na ke tek pon por apangsi di All Student Union President Utpal Sharma lapen ke Chief Advisor Dr. Samujal Kumar Bhattacharjee lapen ke asulong sirap dun Central Committee abang pitum alfan sistemi ke opajirlo lapen ke asamang kang pialong asamang kang pi arat lapen ke dikheng itum Karbi Anglong in long su tum ahir jume lapen latum kang hon pen pot la sor kelong pot ningak long pen juru pajirlo lapen non ke bang jilang arni sidame itum Karbi Anglong arat lapen ke asamalong tin arat sidame latum ahir jume lapen latum aning alam sidame kachini pen itum koson si itum organization sidame kang pangtang konji lapen non SMS sidame ni don bang ko sidame along long ke sangpon lapen non itum singhon Karbilo Charlie song mate KSA itum sidame ni phan kar chupon pot chorpar tiklo lapen kenon ke bang jilang arni ke itum dak Karbi Anglong long ki ong dung lapen kisung pen sidame koson si itum asu pen ke cherap pen itum asam government fan sidame itum pressurized tek pen ansu se lahai kisung pen sidame itum che pilo ko idea che share pen itum lahai kisung ke jok ban tegima athema itum inglong aso fan bang tunang lang pot kai ke itum ningjewer diti monsen me isi pini ningka che chela pen pini itum ningka rong arni bang ningka rong bang ke lawalo ja inglong aso sidame lason kang tu yang do ang denglong kelong du lage Karbi Anglong arat ahir jume lapen Karbi Anglong arat akang hon kusni matha ponlo lapen ke bang jilang arni sidame nang ni tuma ke rap lapen nang ni tum ahir jume pen si paphang pon pol lapen ke asong sidame Karbi lo charli asong lapen ke asu sidame angsu se ke pang tang konjelong nang itu jakong orang sidame bidun po lapen Karbi Anglong arat sidame jakong orang pendang lok bidi soryang sidame ahir jume sidame bidun mo si kiponlo nining kiponlo lapen ke sini kiponlo itu Karbi Anglong arat ke paprang nai bete lo charli anasulo second bang ke itu lo jong si ke charli aphai do bulutang te itum ajat long nami claim tu semi kachirap dun long sidami itum avar sailong ponji second bang itum Karbi Anglong arat long kisung nai kutu no kete tower pendang lo kisu tiune si ke chelang adim lo lapen ke for example ai school lapen college sidame dak do boyfriend sidame ke thana bang tu masel pin yarni antame bainong pite pinla lapen an pordame lahai ke charli ana thu ka paphang ponji pate itum Karbi Anglong along council along ke do leader sa tum sidam amithang asumar tum phan da Karbi Anglong long loka charli no anu tum Karbi Anglong arat lapen Karbi Anglong long loka charli asumar environment am pon po lapen thu protein tum non Karbi Anglong long kupilo institution do government college do lo Diphu campus lata campus to lang full fledged kalila tang tum